Ho! Ayo basi number 1. Yeah. Kubonye ntari hano barakwereka filime bayise ndi baba yede banyakabyizi baraho. Hano hari umugabo telefone yaramukanguye yirarira mu modoka ntagira inzu. Bari abantu nabo bahanze inzu bihenze cyane, ubusanga yenze cyane ku buryo bangombwa ku muntu nimba afite akamodoka ari nakararamo kabamo n'utwenda hindura. Mugabo yashizemo ingofero y'akazi aza gufungura igipangu. Ni umugabo ubona ko yirarira mu modoka bisa nkaho ni nawe ukingura ishansiye, bivuze ngo niwe kapita ku ishansiye, ni uza gukingura ishansiye mu gitondo, ni nayo ayirara hanze ntanze agira. Jason Statham boss runaka hoya umva Jasmine niweho yagatekeye boss fata ni kapita. Abayede baramukunda bamuzanira ibiryo bagira ngo babizi karara mu modoka nta bya mu gitondo aba yafashe. Uyu munsi uraza kubukomeye, uyu munsi baraza kudusura, umunsi turaza kubaka byinshi, turaza gusenya byinshi, tugomba gutanga umusaruro ushoboka. Uyu munsi turakora cyane, uyu munsi kandi baraduha n'agahimbaza musiki bonus. Egwana turagakora mwese, kandi mwibuke gucyura intoki mwazanye hatagira uw'imashini c'intoki. Kano kazi bakora Hermanos benshi barimo hano bari ab'Espanyol nibo bikorera yitwa. Mwaramutse Jess, umeze utemeze neza? Uyu munsi nta muntu wagusabye amafaranga ya kubera iki? Kuko bisa nk'ari njye jyenyine muri iyi famiye uzi ibyerekeranye no kugura no kumenya ibintu byo kubara amafaranga. Nta kana kari hano ni business y'umuryango. Hari hanze hari imodoka nyinshi zikeneye kwishyurwa z'amakamyo. None se muranyishyura wakana ufite imyaka 19 twakwishyuriye amashuri, wambara iby'ubuntu, wigira ubuntu, turaguha n'umushahara. Nakana kabo kaje kumufasha mu kazi k'imyaka 19. Papa, uyu munsi hari show. Ikibazo ukunze guhuriza ibintu hamwe byinshi bigapfa. Iyi ni Garcia and Family Construction muvugana, ni business ya famille bita Garcia. Aya niyo mafaranga nkeneye iri joro. That's insane. Mafaranga n'ubusazi ni menshi. Ugiye mu bukwe uye papa. Iki igihembwe cyarangiye tugomba guserebura n'abana twigana. Igihembwe kimwe kirarangiye ugiye kugiserebura, rega igihembwe nacyo ni cyinshi. Papa na password akagenda akabarya ku mafaranga ko n'ubundi atayarya nga yamare. Kumbe harabashe kwishansiye batangira gukubita abayedebe. Arababona abantu bakubita abayede banje kwishansiye. Di kapita. Excuse me. Umva, excuse me? He needs to get back to work. Uwo muyede wajya kwe gusubira mu kazi. We nago bikureba. Boss meze neza. Minota 5 gusa barakubita. Vire kuba yede ndi. Kapita. Abayede banje. Bagabo. Walking man. No. Film mu masima ya boss batangira kuyakiriramo. Havuye abandi barara benshi. Film mu bayedebe fatira isima. Rebe basura rangije kurayimbunda. We shira imbunda yawe hasi. Igori kimwe ayitunguye. Abari kubangamira ishansiye nabubashye. Mwe ntago mwanyubashye. Muveno mugende. Muzanagaruke kuba yede banje ndakubita. Vamonos. Bonye umugabo kubitano ni kapita ishansiye yanjye ngeyo napatanye ko boss ishansiye nzayirinda neza. Naba yede bamukunda bajya bamuzanira n'ibiryo, urumva bagomba kubarinda. Bimeze bite mwana? Biri ubikoze ute? Yes. Dusubire mu kazi wa mujinga we. Ngo mbikoze ne ninjye jet iri gakuba. Dore kakana ko muri famiye no kana ka boss. Telefone. Yesu Kristo. We ni byame no kwe mu gisirikare. Ugira ikintu ubwira so. Papa wanjye yabibona yari kwinyarira. Uzanyigisha kurwana kuriya nakana. Sokuru wanjye no yari umuparakomando. Yanyigishije kuvuna intoki z'abantu, guhiga inyamaswa. Uzi kuvuna intoki z'abantu cyane. Nyogokuru yagutekeye ibi biryo.
And Grandma made you some hand. na mama gutekera bino nabyo ngo ubirye. Uyu mugabo baramukunda. Always feeding me. Ese kuki abantu bose bashaka kungaburira guhera ku bayede kugeza ku bana ba bose bashaka kumugaburira na ba nyirakuru b'umuryango no kayeni na yararamo. Hey, buriya rega imodoka iruta inzu. Ushobora kuba mu nzu nziza tukabona ukuntu ugenda n'amaguru ntitumenye iyo shusho. Ariko iyo tukubonye uje mu kimodoka cyiza niyo waba ari cyo uraramo turavuga tuti nyamara. Kumbe ya Jean Araka. Ndagukunda papa nanjye ndagukunda. Kumbe nakana kashe kumuri bajya mu modoka. Kisaza cyaje. What's the occasion? Hano habaye iki? Nta kintu cyabaye. Bandi kunezeza umwana wa mwuzukuru wanjye gusa. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi ari bwo uri buze gusura umwana wawe. Uyu ni sebuka. Umwana se ubundi wamuretse akagumana. Mama w'umwana ubwo yaragukeneye ni wari uhari. Bivuze ngo n'akana ariko agukeneye ntuzaba uhari. Ariko njye nzaba mpari. Oh, I know. Uyu ni sebukwe. You want to strike. Buri urashaka kunkubita. It's your only answer. Nicyo gisubizo cyonyine ugira. Violence. Violence. Icyo gisubizo ugira. Uyu ni sebukwe. You're an unsafe. Uri umubyeyi umwana atatekana ari kumwe nawe. Uri umwicanyi. Pretend that you're not. Ntabwo wakwigira nkaho utari umwicanyi rega. Sebukwe atagiye kumwita umwicanyi. Kare we yafotoye mama. Hari igihe nibagirwa ukuntu mama yasaga. She looks like you. Mama wawe mwarasaga. Bwira kana yuko mwarasaga. Dad, can I tell you something? Papa ngira ikintu mubwira. Yego. I'm mad at Mama Mama buri genda murakarira. for dying and leaving us. Kuba yarapfuye akadusiga, yapfuye atumuntu mukuru apfata akadusiga. Umwana ngo biramubabaza. Oya bimeze sango gute mama yifasha agapfa akadusiga. Urumva ataraturakaje. Baramubwira ati ntihangane. Tuvuye hariya twigarukire mu nyubako hano yaje kwicara ni wa mugabo afite akazi akora arara mu modoka mata aragutegereje akana yabyaye kabana na sekuru. Kiriya gisaza buri uko ngiye gusura umukobwa wanjye kitegura ibirori akandiba agaseka ari kugutega umutego abashaka kumukubita kugira ngo noneho urukiko ruzakwima umwana burundu. Yaje kureba abavoka yirirwa kurega ngo ufite PTSD bega ngo ufite ihungabana wakuye mu gisirikare bivuze ngo uhora ushaka kurwana. Narwaniye igihugu cyanjye imyaka 22 none bari kunyita umuntu mubi ngo nuko narwaniye igihugu bagashaka kuvuga ngo ufite ihungabana nakuye mu gukorera igihugu. Ku buryo bari uriya musaza ari gusaba kuzajya gusura uriya mwana we bagucunga ndetse ngo amasaha 2 wamusuraga mu cyumweru bagiye kuyagira isaha imwe mu byumweru 2. Mfite udufaranga nabitse kubera udakodesha inzu mu modoka yawe. Ntabwo bapfa kuguha umwana ngo umurere ukirara mu modoka. Ntabwo umwana bamwambura sekuru ngo bamukuzanire bazi kurara mu modoka. Uriya musaza nshinja kwica umukobwa we. Warabikoze? Umukobwa we yariyahuye. Naye nagiye mu kazi ku rugamba. Yararwaye depression ubuzima bwe bwose umukobwa twabyaranye. Yaje kwiyahura. Umva so uko afite ikipe y'abavoka bahenze bari gukora uko bashoboye ngo bakumare mu dufaranga mpaka uriya mwuzukuru azagumane na tunumba sare ya Jean gukodesha inzu ya make kugira ngo abike udufaranga two kwishyura abavoka. Suka dakora ariko udufaranga bagira ngo tubike yishyura abavoka amafaranga menshi. Kamatorado agendana nako ka simple nka tumwe tw'abanyeshuri bahina ni kugira ngo udufaranga azarebe ko kumbe mbere wa mukobwa wa boss we yaje mu kabari n'abandi bakobwa bari kunywa amayoga n'udukobwa tukiri duto turifotoza mu kabari. Yeah. Abakobwa bakunda kwifotoreza mu tubari n'amayoga sinzi impamvu. Baje hano mu tubari ni batatu ni genge bafite agakundi kabo iyo bageze mu kabari babyina utuntu barepese ruri gukamera bari abana b'abakobwa uko bari kubyina. Turacyakora icyano yavuze ngo arashaka umukobwa nanjye niwe ndi kumushakira. Reka twe dukamere namubona muri bano bakobwa bari muri kabyiniro aramumenya. Bari hano hejuru bari gukamera abakobwa bari mu tubari boro batumye umukobwa baraza kubabwira namubona aramumenya. Abana b'abakobwa baje hano barabyina. Umwana yatse kari papa w'amafaranga
amubwira baratashye abiyambitse nk'inkumi nk'ari abantu bakuru kuko bafite 18 19 bafite amarangamuntu ya pirate umva umuyaga ni mwinshi dushaka kandi kabari twimura akamari bajya muri padoke Table open. mwatubonera imeza Tell me your name. banza ubwira izina ryawe It's Jenny. banyita Jenny Johnny. je banyita John Hi, Johnny. bite John ni kagakobwa muri yakamba umwana wo mubakire bafite ishansi iwabo barubakisha baramushimuse kobwa baramushimuse mu kabari mwabana mwe uriya mukobwa weekend aba yagiye gushaka karoja araraho kamake ageze hano ku kazi kuwa mbere abona abapolisi ni benshi dore boss na nyirabuja Jenny's missing. Jenny yabuze mukobwa wabo yaburire muravuga iki ngo yabuze ba boss be bakaba n'inshuti She went out with her friends on Friday. kuwa gatanu yasohokanye n'inshuti ze Saturday, we were worried. kuwa gatandatu turamubura turangayika ku cyumweru duhamagara polisi Piano recital on Sunday night. ku cyumweru kuko yari afite ahantu yagombaga kujya gucuranga piano yitoza gucuranga piano baramubuze tuhita duhamagara polisi Nora's a police captain in Philly and she says mubyara wanjye ni umupolisi muri Philadelphia about it. yavuze ko nta kintu bapfa kudufasha nonaha I can- wadufasha running smoothly. No. nabafasha kumushakisha no kurangisha ya My dad was a Green Beret. papa wanjye yari umusirikare I can see you guys coming a mile away. nawe njya nkubona ko wuzura umusirikare Bad guys. uhiga abantu babi n'icyo watojwe Jump out of planes. You get muri ba bantu basimbuka indege ziri kugenda mugiye ku rugamba muri abahatari ubu ngubu ndatandukanye n'ibyo nakoze ntabwo nyiri umusirikare all right. Well, sawa mwambi waramuhushije rebe awucomora mu giti me. gani ni njyewe Don't kill me. winyica ni njye I've got steaks. nkuzaniye inyama babonye ko abandi bashyitsi bazana inyama ariko mwe muza n'umutwe gusa ngo yusuye abantu ujyana inyama aca kuri busheri ugura akaro k'inyama nugera babwira ati munkorereho irobo ibindi namwe rebe No separation between day and night. So nabaye impumyi sinzi gutandukanya ijoro n'amanywa Living in a great world. birababaje kuba muri iyo si utabona bibamo ibibazo ni mu mashyamba niyo gahunda tukabahunga yaje hano iwabo w'umwana Jenny Carla, Kala Coming urakoze kuza where is he? umugabo wari upstairs, first door on your left. ari hejuru ukati ibumoso rebe famiye yahangayitse dore akana ngaka yari umukobwa ukiri muto w'imyaka 19 urumva nshobora kuba murusha nk'umwe cyangwa ibiri ni ikigero kimwe nuko navumbutse ngahitinga nyiri umwana kubera mwanyumvishe kera rero nahitinze nyiri muto muzi ngo papa nari kureba mu video y'umukobwa w'ukuntu yacurangaga piano Sonata. Moonlight Sonata It's Yeah. beautiful. iyo ndirimbo ni nziza ari gucuranga Music scholarship to go to business school. umwana wanjye yanze kujya kwiga umuziki abivamo ajya kwiga business I want her to be like her pops. kugira ngo azabe umucuruzi nkanjye Be a big land developer. ngo azabe ba big land developer nkanjye bizakunda azabishobora fata inzoga unywe oya inzoga n'izindi ushyigumana niwe ufite ibibazo niwe wabuze umukobwa njye wanjye arahari Needs hope. famiye yawe ikeneye ibyiringiro Like this. ntabwo najya kubicaramo nanjye ndi kurira nk'umugabo famiye yayitaye batanamubona ari kurira kano kantu ngo I promise mwe mugafata nk'imikino hariya hanze sinzi ibintu bagiye bashyiramo nimba karimo n'imyuka mibi n'amadayimoni bababwiye ko iyo uvuze iryo jambo uba ugomba kubikora Pentagon buri wa kabiri mujyeyo ni akabari kahoze kitwa Antonove Savimbi buri joro asoma buri wa kabiri asobanura iyo filime nako ni buri munsi urebye mujyeyo ntibyanabona hari barumani wa mu barumani twabonye wasuje umukobwa muri ka kabari hafite ukuntu asuhuza abakiriya yabaganiriza akahita baha ibiyobyabwenge bivuze ngo barumani wanacuruza n'ibiyobyabwenge mu ibanga acuruza inzoga n'ibiyobyabwenge muzane mu rugo ageze hano abona gaherena k'umwana mwana ni hano bamunigiye ibimenyetso ntangiye kubibona mu kabari kabo okay byarabibona yitacaho barakwereka barumana arangije akazi abakiriya bamaze gushyiramo za saa 8 ntari hanze saa 8 utubari tuba dufunze Get the fuck out. we wayobye sohoka Hello, Johnny. bite Johnny Want to have a race? See who wins? dusiganwe turebe utanga undi mbunda se cyari kigiye gufata imbunda Hands up. amaboko hejuru Place your fingers behind your head. amaboko inyuma y'umutwe wacyo uri umupolisi Up.
wakifuje ko nakabaye umupolisi ariko ntabwo ndi abapolisi buri buzi katana kwica rega ari umwana mwiza aturifuza ko nakabaye ndi umupolisi ariko sindiwe buri uzi ko ari umupolisi navuga tubagiye kumfunga nzaburana ariko umurara nk'uyu yanakwica utayicara hano. Where's the girl? Mukobwa ari we mukobwa mukobwa wabuze maso bakakumena amazi mu isura baba bameze nk'abakudubitse mu kivu unywa nyeri kandi nta muntu wageza kuvana kuri robine yewe aramutuka ubwonko bwawe buri gukubwira kuri muri lavabo nagushyize isuye imitorosi ariko umutima wari gutera cyane umwuka uri kugushirana sisiteme y'ubwonko bwawe iri kukubwira kuri kurohama mu kivu cyangwa mu mazi menshi aramutuka amukubita isume ku maso ari kuriraho amazi kuri robine hari umuntu umeze nk'umudubitse mu kivu kandi bya bunda binini faya bayita barasi faya bikini hari bayikwicana aramubwinga abantu uri guhiga bashimusa uwo mukobwa n'abantu iyo barakaje barakwica bakica n'igisekuru cyawe kizagukomokaho nabo mufite icyo mupfana bose n'abarusiya yarebye tatuwaje zabo baravuga ngo n'abarusiya sike ngo n'abarusiya kandi tufata amafaranga yabo amafaranga arayatwara ariya mafaranga bari menshi cyane bebe ngaze kureba ni bande baza kureba bari abantu yishe bari baheraho arangije atangira kwandika ibyo ari kubona byose kuki barasanye mwana bino bintu ntabwo ari ubunyamvisi abakora amasuku nibyo bize baje mwiciye abantu bano bicenye bamaze kukwica ntabwo bashaka ko polisi ngo ibone iyo mirambo banamenye ngo iyi mirambo yakoranaga n'abandoya bafite kampani zabo ziza gukora amasuku zabigize umwuga mumenye gufungura imishinga mujye kwandikisha amakampani muri bya bigo ati ngeyo wishe umuntu ngiye ndaza nga kusukura imirambo tukajya kuyisha ahantu polisi itazamenya mumenye gukora imishinga bano bafunguye uwo mushinga ni abagore kandi bagore tinyuka urashoboye papa uri gukora iki ntacyo nindi mu kazi uri ku ishuri wakagombye kumamagara video uri ku ishuri wakana we oya kamuhamagaye video abandi bana bafite amatelefone nashaka gusuhuza ndagukunda bye nakana kaba kanyuzamo kakamuhamagara kari ku ishuri kakamutera peace arebye abona babarara barasohotse bambara utuntu dusa ngo nabarara ariko imyenda baba bambaye ni imyenda y'amadage urebe binjira hano araba akuraho igikapu cye arinjira yabaye umusirikare araza hano afite utuntu agenda yikorera icyayi akagenda yinywera amafaranga ndi mu buriri nkenye nijoro ryose mugabo wanjye wicaye muri saro uri mu kazi ngwino mu buriri gato ni umugore we urushyi umugore ngabona umugabo atajyaza mu buriri ngahora muri saro ngari ku mashini ari mu kazi nanjye madamu nikanyambwira uko uri muri studio ngiye kubera ukuntu nkora kurusha rero ibintu byose muzi niyo mpamvu nashaka umugore ntabwo najya mubonera umwanya n'iminota 5 yazicwa n'agahinda kuko ngiye urumva mba ngomba gukorera amamiliyoni y'abanyarwanda mbakorera amafilime abanyarwanda miliyoni menshi cyane bakunda kureba filime urumva rero cyayi mu mutwe kuri cya kigabo yabonye baza muri iki gipangu kuki bari abantu nakurikiye baje kukureba itashyiramo imigati banze na nayirye ntawamenya inzara bimeze nabi aza kumurira imigati hari ikibazo kandi gukurira imigati yamufunze kandi umunwa nari nshonje bakira afite piscine mu nzu imbere numvaga twaganira ngo kureho icyo nagushyizeho ariko ntusakuze rebe aramusunika mazi uzi uwo ndiwe ni ngombwa nkumenye nabibonye kuko ntabwo uzi uri gukinisha
Make yourself happy. ishimishe umubwire uwo uri we. Varif Zakoni. Varif Zakoni Heard of us? wigeze utwumvaho? I have. Yego Really? koko. Devor. The Bratva. The Bratva, The Brothers, League of Thieves. itsinda ry'ibisambo, Gangsters like the court. amabandi y'abarusi yuko mwita kose sibindeba. Clearly are somebody. Ariko menya urenze, You slaughter Vori soldiers. wishe abasirikare ba Foli, wibye n'amafaranga yacu. Understanding. Habayeho kutumva. My brother of high rank. Umuvandimwe wanjye And all connected n'uwo mu maranka yo hejuru. will be hunted for 3 generations. Basa, urabona? Uyu, I don't understand. ntabwo mbyumva. The bar you do your dirty business at? Mufite akabari mukoreramo bizinesi z'amafuti. 18-year-old girl was Umwana w'umukobwa w'imyaka 19 yashimuswe. I'm looking for her. Niwe ndi gushaka. Dimi. Suprinisin. Yabroshki. Kivuga ikirusiya. Vuga ikirusiya. Vuga ikirusiya ntabwo nyumva. Mujugunyano. You should keep your voice down. Kivuga gake ariko. Bizi bye turarangiza nyishe. Tamunaga mu mazi yanga abantu bamutuka bamumenyera. Munaze mu mazi aruhame. Uyu mugabo yararakaye. Sindi butaha umwana w'umukobwa namugesheje iwabo. Ibigabo kubera ari ibigome babyumva ko abantu bose nabari abagome. Urashaka kujya kumucuruza. Jean. Yaje kumva amajwi cya kigabo cyavuze mu kirusiya. Dimi. Ayo amagambo ahita yashyira ayo magambo ahita yashyira mu ntuza, ayashyira ku mashini cyangwa se muri telefone. Ni amagambo uriya mugabo yavuze mu kirusiya kugira ngo imashini yamusobanurire. Kumva uriya mugabo cyagiye yavuze ngo wanyana yimbwa we Dimi, nzakunaga mu bakita gute muri rake, nzakunaga mu kiyaga, reba ibyago byose ubu nzaniye iwanjye. Amenye sasa ko witwa Dimi ari ushobora kuba yarashimuse umukobwa. Dimi, papa, papa, buri nguni na buri kantu. Yatwaye amafaranga, arongera agaruka yajugunya hano, yisha abana adafite ubwoba. Ikibazo ni kubera iki? Wari wapfuye yari umugabo wiyubashye, ariko umwana yabyaye ntago ameze nkatwe. Uyu wapfuye ngo umwana we ntago ameze nkatwe. Umwana we Dimi ntago ari umucuruzi, yikundira ibintu by'ubukubaganyi aho kugira ngo akore cyane. Uriya mwana ameze nk'uri gucira ku mutima wa papa we buri munsi, none papa we yapfuye. Bivuze ngo Dimi ni umwana w'uyu mugabo bishe. Uyu mugabo mushake, mushake, mumunzanire, mumunzanire. Bebe, how's it going, cat? Getting rich contracting? Bimeze bite mwana? Warakize se? Pouring concrete more like. Abana ndacyakora mu mabeto. I'm an honest taxpayer now. Ubu nsigaye nishyura imisoro, ndi umuturage muzima. How's it doing? Umeze ute? Yamagaye umupolisi. He's happy. Well, you never call me unless you need something. Ntabwo ujya umpamagara udafite icyo ukeneye. What do you want? Ushaka iki? Bigaho aho hantu ukaba wahahira uhiga. Yesu asa ku kabari bamubwiye. Yaje kuri ako kabari. Nawe aparika moto ye. Abarara barironda baba baravuze ati hano nta muntu wanywera udatwaye moto. Tuguye iki se? Mu kabari si ikindi umugabo yanywa kitari Skol Mariti ni ikibariyuma. Kandi wabona hari umuntu uri kureba ino filime ataka Skol Mariti buri kabaragezemo. Urebe neza icyo kunywa bagiye guha umuntu w'umugabo. Jason Statham bamukubita Skol Mariti imbere. Hey, umuntu w'umugabo wundi akinjira mu kabari icyo kunywa ni kiriye. Arayinywa. Hey. Kiva ku cyo kunywa ariko nanjye nywa. Oh, hey stranger, where you been? Trying to make a buck. You know. Ko wabuze bite? Ndi kugerageza gukorera ibiceri. Ibihuha biravuga ko yena muvandimwe wawe mwishe umurusi. Nawe ibihuha bivuga Fayo. Talk to the man. Genda uvugane n'umugabo. You looking for something? Hari icyo ushaka? Genda shaka nyine ibintu binini man, shaka imiti. Why are you packing heat, bro? You carry money. Mfite amafaranga. To lose it to a man with a knife. Kandi sinshaka kuyaburira ku muntu ufite icyuma ngo yanyeke, niyo mpamvu nambaye ibikote byinshi.
He's a cop. menya ari umupolisi. Ni umupolisi. Aragakuba kashi kavuga ngo ni umupolisi. Ni umupolisi? Nah. Oya. You? Habwo uri umupolisi? Baraseka. Run your pockets, Chief. Zana turebere mufuka wawe. Kimukora! Aramuvuna. Gege! Bebe! Kugikuta! Barusiya! Futs! Namba! Gambo mechi! Mutwe! Funira mwifi! Gege! Mumubone. Funa amaboko. Gukora. Zingama. Bebe. Ukubitiye abagabo gikura y'icupa. Kura y'icupa. Uretse. Amagambo menshi. Shyira hano. Fata icupa. Kungoto. Urabeho agatafari. Buretse birahagije. Chicago Connect is missing in action. Abantu muri Chicago batangiye kubura ibiyobyabwenge baturanguza. Kandi ngiye bakire banje basa 24 babaza kugura. 7K. Urishyura 7,000. That's a Chicago price. Cyo nicyo giciro cyo muri Chicago. Ndakwishyura 5. There's a pancake house at the highway junction straight north of here. Nukomeza inzira ijya imbere. Be there at 7 a.m. having breakfast. Hari ahantu hari akaruka ka restaurant mu gitondo uze kuburiyo mu gitondo saa 9 za mu gitondo uzana 5,000. Good talk. Kandi bye. Get the fuck out of here. Soka no mujinga wese turangizanyije diro mu gitondo nibwo bari bumuranguze ngo saa 9 imenye ko nari abarusiye bacururiza ibiyobyabwenge agomba gutangira kwinjira muri business zabo kugira ngo agere ku bamushimutiye. Mu gitondo yarahabyukiye z'igitondo saa 9. I'll see you. This is like an awkward Tinder date. Wagira ngo ni twahujwe na rwa rubuga bita Tinder tuje guteretana. Zana amafaranga akikuryo. Rwo rubuga nimba ari uruhe. Kura y'imbunda. Karashika. Abakubita amafaranga yabo bira ni 5,000. People talk, Abantu baravuga. money fucks. People talk, money fucks. Fata amafaranga arayabika. Ntago mba nzi icyo bisobanuye ibyo bintu. Ngiye se narize. Ndabibabeshya. You got something for me? Hari icyo mfitiye? Uranguraho. Mbega barashaka kumwinjiza none mu kazi neza kugira ngo nimba afite n'abakiriya yababeshye ngagira abakiriya benshi. Ese nabijugunya bitazica n'urubyiruko. Bya biyobyabwenge baguzeho. Icyo ashaka nuko bamugirira icyizere. Tuvera twigarukire hano. Filime. Majano. Yes, he's gonna be a princess for a night. Iri joro agiye kuba igikomangoma kazi. Ni kakana bashimuse. You are Timmy's miracle workers. Ni mwebwe bakozi bakora ibitangaza ba Dimi. That is for Timmy's miracle. Twizere ko icyo ari cyo gitangaza cya Dimi. Nanjye ngiye kumuha n'amafaranga. Kubera icyo ese muri amukobwa. Uri amukobwa namubonye nyibutse igishushanyo cyari cyo kibanitse mu nzu ya papa. Niyo mpamvu namuhisemo. Umunjyanire mu cyumba. Umukobwa bamuzanye mu gikapu kumucuruza we mu ivarisi. Abasaza b'abakire hano bameze nk'abasazi. Tanga amafaranga menshi ashoboka ngo munzanire akana k'agakobwa k'imyaka 19. Bakazanye mu gikapu. Abana mwese tubabuza kujya mu tubari mwabakobwa mwe mukanga kumva. Muzahurira n'ibisaza nk'ibi. Ngo mwe nibyo mwamushaka. Sorry, ahubwo ibisaza dukwiye kubigirira impuhwe rero nimba ari ibi. Ibi bisaza bizahurira n'amasadunda. Rebe. Saza. Bari mukangaratete no kubatabara no maninja. Look how cute these ones are. Ukuntu kano gafari keza. Like little shark. Wagira ngo. Yego. Did they like my shit?
wakunze ibiyobyabwenge twagwaye cyane twanezerewe pe. Plenty more where that came from. But it's someone you gotta check in with. Hari undi muntu ushaka muhura. What does that mean? Sobanuye iki? Precautionary measures, bruh. Seeing as the feds are handing out life sentences. Ntabwo twabivugira kuri telefone y'abatugenda abashinzwe umutekano. Batangira mubone mu muranguzi amwinjize muri business zabo. Yajambaye ikote. Chikuru witwa Dutch. Turaho yashe. Abagabo bacuruza ibiyobyabwenge bambara amakoti. Mayibo zicuruza tuno tumugi duto ngo tw'igihumbi 2-3. Izo bazona zambaye amapoketi zifite n'ibisatsi bikaraze musa nabi. Ariko baba biri hejuru abakire baba bari mu makoti nizangagari. Pushai. How you doing? Hey, Dutch. Meze bite Dutch? Yaje hano. Haru yaje ngo bahure. Shara hano turabamurinze. You bring the money? Uzanye amafaranga? Yakureyo. Faranga yakurayo. Yaterikano. You gotta turn your phone off. Banzu zimye na telefone yawe. Tabiri kutwumviriza baratuzi. Ayizim. Kora iki? Already have my money. Ufite amafaranga yanjye? Came in good faith to do business. Naje hano kugira ngo dukorane business. My name is Dimi. Banyita Dimi. Uyu niwe yashakaga. Aha. Aza kubita abana bato bakabinywa itaza kubimena muri toilette. Icyo yashakaga ni kirako bamugirira icyizere bakamwinjiza muri business yabo. Ibi filime. Ese zano ahari kuba aba mutuzu twamaje dusa nabi. Atangira kugenda areba amafoto hano. Agenda areba abona ari ikigabo cyari kiri gufotora babakobwa wa munsi bari mu kabari. Arongera arakurura icyo kigabo isura arikurura neza arakireba. Hano ari telefone. Johnny, you're a real piece of shit. Johnny uri ikigoryi ni telefone yambuye Johnny. Johnny wa mubarumani yishe. Telefone yarayibye arayitwara. Aza kureba n'umugabo ahantu ari. Yarebye umugabo nawe ari kuri ka kabari. Kuri ka kabari ni hari. Filime. Muri iryo joro. Yaje hano. Hanze ya ka kabari abafata agakayi n'agakaramu yandika. Cyabonye akantu kose kugira ngo nasubira no mu rugo akore tide neza amenye. Tikubita umugeri ahita acomoka. Ibe filime. Aragiye afashe moto we mumukurikira. Rebe mumukurikira. Barakurikira. Yeah. Sike. Barakurikira. Mamodoka. Rebe usore moto arayikandagira. Moto ayikubita umugeri. Rebe filime. Yeah. Sasu. Rebe. Sasu. Yeah. Sasu. Rebe. Katurore. Rebe. Yeah. Masayi ijoro. Ngeze hano simbuka igiti. Imodoka ishe nayo iraharenga. Zimwe nziza. Rebe mwishyamba hagati. Mafia bamukurikiye. Vuza ati umwana ndamutabara uko byamera kose. Rebe filime. Ngeze hano baritambika. Zingira hano. Rebe. Ibintu byo kutamenya gutwara moto byanyu shawo. Rebe. Imodoka zisigara moto iraca. Ngeze hano moto iramukuba. Agonga panda gari yagonze ibikorwa remezo. Barara baparika imbere ya polisi. Rebe shinzwe umutekano bavayo. Show me your hands. Maboko yawe yanyereke. Babarara bavayo. Ntabwo ugeze utubona hano. Nta n'icyabaye. Ibisigaye mu biturekere. Kumbe polisi namwe babaha ruswa. Kubita ku mutwe. Polisi nabo barishyurwa n'aba mafia. Umusore baramutanze. Na polisi bano mafia barayikorera. Kuba mutambikanye. Kugenda ugiye gutabara umwana nawe ukaba wishize mu bibazo.
musore bamwinjije mu modoka muri filime. Dore nguyu bamukubise ikimaske menyereye ba mafia. You know Dimi. Dimi umuzi ute? What is your business with Dimi? Dimi mufitanye business. Ni mwebwe mwabigoryi mwe. In his own pool while wa mugabo waramishe muri piscine papa wacu nakubari ni hokeri wacu je nuyu. Shut up. Ntabwo yarazi gufunga umuntu. Modoka ibura balance. Bebe. Modoka. Bebe. Irabanaga. Arakaniga. Modoka yaparitse hano. Avayo. Bebe. Dore umukingo bariho. Dore umukingo bariho. Vayo. Jajajye. Kagabo nakago gome to modoka iri ku hejuru y'ikiyaga. Kiyaga manumva ari nk'ikintu cyakagombye kuba kiyaga kuntu cyaje kuba amazi. Bebe ahita asohoka. Modoka arayisunika yiha umusada ijyemo. Ijya mu kiyaga. Yeah. Akunino. Letysvenko. Uyu ni Venko. Aramusoma. That is Dania. Uyu ni Dania. Sasa mujye mubona atwika. These are my sons. Aba ni abahungu banjye. House in my lineage and this. Igisekuru cyanjye barakirimbuye cyose. Babaryamishe ku meza bapfiraho kwiseta. Can we in the war council? Urabizi hamagara inama. Hamagara inama. Leminski. Niko yagarutse yitwa. Ariko ubundi amazina y'inyakuri yakiriya cyamamare wiboneye hakuni no mu kabari. Dore Dimi nguyu. You're absolutely fucking not. Buretse gufata ibiyobyabwenge hakigoryi. Bari mu kabari ni Dimi. No, fuck. You're lucky you're not already dead. Uri umunyamahirwe kuba utarapfa. Apologies. Dimi umbabarire. I'm sorry, I'm truly fucking sorry. Babarire. Bit half his face off. It wasn't exactly half his face. Oh. Kano gakubwa ubundi ni kandi. 36. Acaka menyero atazagira n'undi kugerageza kukwigana. Barakwereka hano habereye ikirori. Niho Dima bayibiriye ari kunywa ibintu. Dimi turya ifoto kigoryo w'imfotora wa ninja. Uzi gusangira ni ninja ukabonera gukurayo telefone ngo mwifotoze. Hari amayoga. Bicano baza barasa. Zabarasa. Shaka Dimi. Baby. Hari abaye ibirori. Dimi yibera muri show. Champagne? Champagne. Ingumi. Shaka champagne abantu bari gupfa. Dimi niwe washimusa umukobwa w'abandi. Nk'umuntu uzayobera ku mukobwa wanjye. Basukayo. Your father is dead. Papa we yapfuye. Tied to a chair. Bamuziritse ku ntebe. Bamuruhamisha muri piscine. Ayo makuru ni meza. Ikigoryi. Umugabo wamwishe yishe n'abana banjye. Bacuruza ibiyobyabwenge kandi mubona wagira ngo bakora mu tuntu tw'ofisi. Arakwereka sebukwe. Umusore wacu ari hano ari gukora siporo kuri televiziyo. Asaza bageze mu zabukuru rero batangira kwibuka gukora siporo ngo buri ikintu cya mbere umuntu yicuza yashaje no kuba ataratangiye siporo akiri muto. Sebukwe ari gukora siporo dore inyuma ye. Dore inyuma ye. Bamwinjiranye. Bano ba mafia kubamenyera bagera kuri famille yawe yose aho yabiri. Sekuru w'umwana we bamugezeho. Uyu ari hano ntazi ko sekuru umwana we bamugezeho. Bite Mr. Cade. Iyi ni ku ishuri ku ofisi. Uyu munsi akana kawe Meredith nta muntu ugeze kugatahana.
ubundi sekuru umwana ari ujya kumufata none ngo ntiyaje gutwara umwana ku ishuri. Umwana aririrwa ku ishuri nta muntu uri bumutahane. Papa yaje kumwifatira ku ishuri. Good day. Munsi mwiza. Yego tugende n'akana ke bahita bacaho. Where's Grandpa? He's never late. Sogokuru ari ubundi ntago ajya akerererwa, ntago ari kunyitaba. I'm like 20 messages. Ndabura gutinda kukugeraho umwotsi no kwica mbere umuriro ukugeraho nyuma wamaze gupfa. Umwotsi wo mbeye gukwica nka kumwe umuntu arohama mu mazi ntago wamara igihe kinini. Gera mu bihe ukabanza ugakora akazi kawe. Ndaje asanga sebukwe hano baranga nawe na sebukwe we barapingana. Mini ikirahure sora umusaza. Mva umwotsi mu biha. Who are they? Bari bande. Russian mafia. Mafia kweli b'Abarusiya? Yego. They were looking for you. Niwe ho baje bashaka. This happened because of you. Ibi byose bibaye kubera wowe. Violence follows you like a urugomo ruragukurikira nk'igicucu cyangwa se nk'igicu. Sogoko yashaka yari kukurikira mu nzu gapfiramo. Aragutabaye banza umushimire. Ariko nabyo dahako nakoreka nkemereka ntabaye. Yashaka yari kundukira jya kwa muganga. Uraza kubutekanye. Njyewe n'umwana w'umukobwa ndamwitaho. Abakizimya moto baraje. Iby'inzu nago yo bihangayikishije. Bwira abapolisi nago bahagarika bari aba mafia ndabiha. Come inside. Ni karibu. What happened, man? Cyagenze bite mwana? Wamenyereye abantu batari bo. Wari kubora amagaritse cyagenza kugusaba uruhushya. Nta muntu waguhagarika wowe. Bintu byabaye bibi. Can you find this girl? Can you read? Ese umukobwa uraza kumubona koko? I can find out. Ndaza kumubona. Kakana kakobwa. Kandi ndamujyana iwabo. You got a plan? Ufite umupango? I'm gonna ask this Dimi fellow where she is. Ndajya gushaka witwa Dimi mubaza w'umukobwa ari. All roads lead to him. Imihanda yose iri kunyobora kuri Dimi kare wanyereka w'umukobwa ari. Bivuze ngo uraza kwica abantu kugira ngo bino bintu bivemo cyane. Reka ngwino rero ngufashe kugira ngo uze kwica benshi. Kuko iki kibazo urimo kugira ngo kivemo ngo biraza kugusaba kwica ushaka inzira igusohora. Ngo ngwino nkwereke ukuntu nagufasha ukica benshi. Yamuzanye hano. Ni inshuti ye barwananye mu gisirikare. Munsi nijye ugiye kuguha imbunda. Iyo urayibona atumake. Iyi ni y'Abanyamerika guhera muri 1947. Hano hakaba n'imbunda iriho buringi ya zabo. Bayisanze mu ngoro ya Saddam Hussein. Komeza kumwemereka hano. Bwoko bw'imbunda MP5 SD. Iyi niyo nyamaswa ya nyayo ariko iri hano. Iyi ni ya nyayo. Urayibuka? M14. Bino bisirikare. Imbunda urayibuka? Mu modoka. Wamwa nabashimuse turi gushaka. Imodoka ibarenze umuhanda. Umwana arabasaranye. Nibe film. Umwana bari bagiye kumwica yarumye umukiriya. Bunda yangiye yenda siki cyane. Umwana barashaka kumwica. Ibaze bamwisha noneho kiriya kigabo kitarabageraho. Urebe umwana ariruka turi mu bishanga barakurikira bicanye. Urebe film. Mu rukerera nimba atari bujya bukwira ahubwo. Urebe Viper gira tugire. Urebe bakurikira umwana mu ishyamba arabiza kurikiwe n'abicanyi bamumaranye iminsi baramushimuse bashaka kumugurisha. Urebe bari gupima ku nyama. Rubanda ko bigerereza uyu mwana niba mwicurira mugabo baramubwira iki? Mwana zano kuri senyenge atangira guca imigozi arayica. Ahita caho. Bebe bintu byanyu byo kudakora siporo mura sike. Umwana arabahubutse. Umwana arabayobye. What the fuck? Nibiki mwana? She is fast. Kano kana karabangutse. We're going back to fucking prison. Baradusubiza muri gereza. Oh, you get it? Banyumva? Yeah, I get it. Ndabyumva. Okay. Sike. Sike. Umwana aracitse. Okay, genius.
Chimuse. Tuzuriwe. Reka tukujyane mu rugo. Reka tukujyane mu rugo. Kubitanye n'aba polisi. I'm so fucking sorry. Tubabarire wa mwana we. Dore ahantu bamuzanye. Dore ahantu bamuzanye. Miss me? Warudukumbuye. Dore ahantu bamuzanye. Bahise bamunaga mu mazi. Kura yimbunda. Fucking dome the bitch! Baramutuka. Telefone. You gotta be Is that kidding me. him? What the Telefone zana turi umwana bagiye kumwicira mu mazi. fuck? It's a video call. Ni video call. Fucking phone! Give me the Fata telefone umereze imbunda wakikoryo. fucking gun. Hey, sir. Fand. Demi says you still have the girl. Dimi yambwiye ko kakobwa muracyagafite kandi Still got her? yego turacyamufite. Show me she's still alive. Nyereka ko akiri muzima. Wa mukiriya wamwitumirije watanze komande. See? Still alive. Amonye aracyari muzima. I want a second date. Urabizi? Iri joro mumunzanire kuri farm house mwongere mumunzanire sha. Ndabaha miliyoni y'idolari. Whatever you want, sir. Icyo ushaka cyose nyakuba. I'm real pretty for you. Reka tujye kumwoza. Bwagakira, agacuruza nk'agakira. Ibasha acuruje umuntu. Just tell me. What? Okay. Hakunino. I take all of them, okay? Dimari hano bari mu biyobyabwenge. You want money? No, I don't. Shaka amafaranga n'amafaranga nshaka. Ariko jugunya amafaranga. Rebe. All the money. Ni Dimi. Ahantu ari. Dimi ahora mu birori mu biyobyabwenge niyo mpamvu abandi ba mafia batamwemera kuko ubundi ba mafia baba bariseriye mu kazi. Kumbi mugabo yamaze kubageramo. Kure y'icyuma. Ye! Uretse! Ku gakanu. Rebe. Vayo. Jya! Cyuma mu nda. Iyi filime. Yeah. You know what? You are just an enabler. Azano. Yeah. Kigabo. Rebe. Nadi bamena amatwi. Mwana binjiramo. Sasu. Fire. Byose kugenda bibereho ubuzima bwiza n'umukobwa wicuruzaga. Ni kuri umuntu rero azagenda avuga ati naje gukira ariko umuntu wampinduriye ubuzima nanjye simuzi twahuye gutyo ngenda. Nyereka ifoto ya wa mwana. Where is she? Uyu mwana ari he? Kiraseka. I do not know this woman. Uwo mugore ntawe nzi. You're a bad liar. Uri umubeshyi mubi. Why risk everything? Kuki uri gukora ibi bintu wishyira mu kangaratete? Why kill everyone for Ukica abantu bose kubera aka I gakobwa. had her back. Kubera ko namubwiye ko nzamwitaho. If I give you this woman, Ninguno mugore. you let me live? Urandeka mbeho. Because if I just give you the address, Kuko nkubwiye adresse z'ahari then you shoot me, huh? nyumukanda sasa. Avayo. Fura imisatsi. She's in there. Harimo indani hariya? She's there. Yego arimo indani. Promise? Uransezeranye? Promise. Cyane. She's there. Arimo indani. Okay. Why her? Kubera ikiwe? Who decides? Ubundi ninde uhitamo umwana mushimuta? Kiraciye. Viper goes to club. Viper yamus. Good looking out. Yo, we good, brother? Meze neza muvana? Man, we far from good. Ntago tumeze neza. We hooked up with Demi, clapped out half a dozen Russians tonight. Uri kwa muginga twahuje na Dimi ngo ajye muranguza ibiyobyabwenge yisha abantu hafi yacu bose. Yisha abasore bacu. Everybody, Mwese pakire tujye kumuhiga. Pakire tujye kumuhiga. Bagiye guhiga umusore. Yo. Bari bamuhuje na Dimi. Bavuye n'ibibunda byabo. Bagiye kumuhiga. Yo. Sorry yaje.
Baby. Vayo.